abashubuzi abaha muhanda omurukiri Tete omurembo rwa Hoima abarukwegitira mu kigombe cyabo ekya Hoima East United Street Vendors Association nabajangwe emishoro ya kanso ebahingurineho yababuzo bwikizo obwire buno nti arume receipt zikaire nizigabimwa zitali umateka musanga receipt ekusoma sigiri food cyuka kandi bakuhoza tomato bakuhoza greens bakuhoza ebintu ebibisi so nabwo receipt ziziro na stamp cyuka kandi bagakandi bakuwache ebintu byaitu ibabitwara tuwangire kusasura siringi 10 buri kilo. Stephen Bazare chairman w'abashubuzi aba najangwe emishoro mingi egumira abashubuzi bahwero mu mabanja agakire ahakubarema okwihura asoboire okora register y'abantu abatayikaire bakora amuhanda hano so ukujumire kintu kya mulingo nkogwo bayinisaba government nti etuhereze naife omwanya guno mulingo tuyikaire nitukora hano niti tuwe first priority ugenda omukatalako akaba kutekaniza kuombeka yano obwiri bwe sahim baide mutuka za government ibatinisiza abantu bayinisaba abakwatibwa bakono abakozi babo ite tuli road mayor amna abakansalazi basije bibagenda kutwara batugambire bagenda kusemezaho batwala abashubuzi baitu mukatale kaitu akankaha akarufura. Edward Singoma meya w'ururembo rwa Hoima yarabura barukushoroza emishoro etamanyirwe ngo nubaza kwatwa akatalako site ekakozere bizo nitwena tukakozere kionka abantu tukubahiya mihanda nibajyaho batalina goze kikume kibakozereki kibasasuire kuyaho bakuja kuba nibasasura obusente butitotito obulaba maintaining'e kichweke kikorwa kyayikara kiri kirungi abakuba kujja kuba nibageneratinga ebisasiro bakuja kuba nibakozesa toilets ezikuja kuba nizetaga kuba nizikolebwa service abebemeziho n'abayanjura entebekanisa zo kutwara abashubuzi aba omukatare ka hamwe akatale ka kiri Tete dikunda kuteka abantu akatale kajja kuba nikakomedetinga abantu bakushana kandi ebintu byone ebimu tubazire kuteka mu kichweka gamba nka toilet ya maizi roho kandi tugenda kuongeraho yabakaze n'abasayija biro tugenda kuongeraho nendi ekuyikara rero ekozereki kule haraha ijira bane bagenda kuno amaizi garoho amasanyarazi garoho tugenda kubateraho naki nabalinza abasirikali gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.